29 ekip in več kot 500 mladih hokejskih talentov iz 9 držav sveta se je zbralo na Bledu. Razlog za to je turnir CCM Euro Invite, ameriška izpostava istoimenskega turnirja na evropskih tleh. Prej je ta turnir potekal v vseh večjih evropskih velemestih, kot so Helsinki, Moskva, Sankt Petersburg, Riga, Stockholm, Praga, Bratislava. No, 4 leta nazaj pa prišel na Bled. In od takrat naprej ostaja na Bledu, zato obstaja več razlogov. Prvič zaradi tega, ker smo se v bistvu z ekipo zelo dobro potrudili, kar se tiče organizacijskega vidika. Drugič pa zaradi tega, ker nekaj takega, kot lahko ponudi Bled, da ima vsak igralec maksimalno 5 minut do dvorane, to noben mest ne more nuditi. Tretja stvar, ki je pa zelo pomembna, je pa seveda okolica in vsa ta lepota Bleda, kakor jo ima. To potrjujejo tudi mladi hokejisti ameriške ekipe, ki smo jih ujeli tek preden so stopili na led. I really think this place is beautiful. It's awesome. It's different from everywhere I've ever been. It's great hockey. It's just a fun place to be around. I just love the entire country is beautiful, and the hockey is fun because it's not like the same kids that you see every day back at home. Vsi trije so stari 12 let. Navdušeni so nad tem, da so lahko del tega turnirja. Well, I think it's a great story to tell my friends when I get back, and it's just great to play against these types of kids all around the world, and it's just a fun place. It's going to help me a lot because I've never played against this type of competition before, so it'll help me in the future. It's good to get some international experience so that when you get older, it's not your first time. So that's really the gain for me. For me, I feel like it's going to be mainly the experience, but a lot about the hockey and the experience. The experience doing all the traveling and knowing how it feels to take like a 12-hour flight. And then for the hockey, so that you know how to play at your best, because now you know how to play against kids all across the world at their top. Seveda se tudi oni, tako kot vsi mladi zagnani hokejisti, nekega dne želijo zaigrati v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Yeah, I really hope that I make it into the NHL. It's been my dream since I started hockey, really. My goal is to at least make it to college, but I would love to make it to the NHL and play professional. I'd love to make it to college hockey Division I, but if I don't make the NHL, so what? It's just for the fun of it. I love hockey no matter what. It's just a great experience. In prav to je bistvo vsega, da mladi počnejo tisto, kar jim je všeč, se zato trudijo in ob tem seveda zabavajo. Prijav je vsako leto več in organizatorji v hokejskem klubu Bled si prizadevajo, da otrokom ponudijo čim boljšo izkušnjo. To je v bistvu nevrednih izkušenj. Če hočeš biti del tazga, če smo včasih mi, ko smo bili hokejisti, hoteli biti del tega turnirja, se je mogel zelo delati in zelo veliko denarja zapraviti, da se lahko igral proti tako dobrim ekipam ali Švedske ali Amerike. Danes nam je v bistvu uspelo pa pripeljati te ekipe sem, tako da v bistvu za sorazmerno zelo majhen denar, bi rekel, oziroma s finančnim vložkom lahko slovenski hokejisti igrajo zelo vrhunske hokej, 3 različnih hokejskih šol, skandinavske, ameriške in ruske. Tako da v bistvu je ena velika pridobitev ta turnir za mlade slovenske hokejiste. S tem se strinja tudi trener Toni Tišlar, ki ima kar nekaj izkušenj z delom z mladimi tako v Sloveniji kot tujini. Ja, tukaj spoznavajo v bistvu druge ekipe spoznajo v bistvu slovenski hokej, vsekakor dobrodošla izkušnja za vse te fante, ki sodelujejo na tem turnirju, pa to je samo dobrodošlo, pa čim večkrat, da se ponovi. Med njimi je tudi 12-letni Martin z Jesenic, ki že od svojega 4. leta igra hokej. Kako pa to, da si začel s hokejem, zaradi tega, ker prehajaš z Jesenic ali bil kakšen drug razlog? Moja sestra je vedno hodila na hokej, pa me pa sabo vzela, pa mi je bil pa hokej fejst všeč, pa sem bil pa zaradi to tako navdušen, pa sem pa začel še jaz igrati hokej. Tako kot za vse ostale, je to tudi zanj neprecenljiva izkušnja. Ja, izkušnja je zelo dobra, zato ker igraš proti drugim, ker so iz drugih držav in vidiš, da je še veliko dobrih igralcev, pa da se moraš še naprej truditi. Letos se na ledu trudi in bori, kot že rečeno, več kot 500 mladih hokejistov. So udeleženci letnika 2008,
2007, 2006 in 2005 letnikov. Vsake skupine približno enako število ekip, prihajajo pa iz 9 različnih držav, se pravi ZDA, Kanada, Švedska, Ukrajina, Rusija, Avstrija, Nemčija in tako naprej. Vse pač te hokejske velesile skupaj še s Češko in Slovaško. Poleg hokejistov je tukaj z njimi več kot 700 staršev. Organizatorji so veseli, saj jim je uspelo uresničiti idejo in šport združiti z dopustom za celo družino. Organizatorji dogodka so gostom na voljo ves čas in tako poskrbijo, da hokejistom in njihovim staršem tudi v prostem času ni dolg čas. Za ekipe pripravijo pester program in oglede najrazličnejših znamenitosti. The community here is fantastic and the whole environment is amazing. This is something special to come here, and the event is also very well organized. So we have a lot of happy players and happy parents to be here and see a part of Slovenia. So everybody is very grateful to be here. So it's a fantastic event. V 6 dneh so na 3 prizoriščih na Bledu, Jesenicah in v Ljubljani odigrali 150 tekem. To je odlična priložnost tudi za učenje in spoznavanje novih, drugačnih načinov igranja hokeja. First off, it's an unbelievable experience for all of them. They're all fortunate to have the ability and the means and the resources to come over and play in such an event. Every team, different countries, especially just the European style is different from the way that the kids play growing up in the US. So we have certain philosophies that USA Hockey implies. With how we train kids, what we expect them to do, what they're encouraged to do, and it looks a lot different when you see the kids playing in Europe. They play differently, they move the puck a little bit differently, so it's fun for the kids to be able to see this and see how they have success against our teams playing a different style just about every game. Prav zato so takšni turnirji več kot dobrodošli, saj pomagajo izoblikovati mlade talente in poskrbijo za nepozabno izkušnjo. In lahko nam je veselje, da se vse to dogaja ravno na Bledu. Glede na videne in slišane odzive vseh sodelujočih, lahko z gotovostjo trdimo, da se bo ta tradicija še nadaljevala in da bodo hokejisti v še večjem številu prihajali na Bled.